De vierde open dag van de HOH, Horacio Rubber Hospitaal op Aruba met onze eigen academy. Heel veel medewerkers zitten zich vandaag in om te laten zien wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuis en hoe gaaf het hier is om te werken. En heel veel jonge mensen die we proberen te bereiken, die zijn ook gekomen. Het is vol, iedereen wil een kijkje nemen in ons ziekenhuis, iedereen wil voorgelicht worden. En ik hoop dat heel veel mensen door vandaag de keuze gaan maken om hier te komen werken. Voor het ziekenhuis, voor ons als publiek, als samenleving, voor Aruba. Hobby ko dentro de mira assim na hobby de Bolsonaro, estudiante na persona na joven, que está interessada em cuido, sobre nos cuido na Aruba, mestre de Bolsonaro, nos está dando serviço cuido na nós dando serviço cuido na hobby para na Aruba, é registrado na ACV e está importante que o botawaro preparar assim na vou por trabalhar em esse ano. Me hopi interesa pa hasi mande kosan ding medis field, des mande radiologie, hematologie, pathologie, des mabim pa dis figure out ki ko mi ekte hasi. Mi dekanat di school amando email ya tabi ko yung open dak na HOH Academy des man dis di mi to bing awe ko mi mama e mi amiga nang. Si mina ba yung hopi lugar ainda, pero un dia que nós trabalhamos na operar sa câmera para figure out com essa etadas. Me dá fast excited para figure out. Kada ko mams de. Pawanta ikachete na hal. Okay, da bem do bom jeito, não? Well, minha te best desse pior para sobre a minha te hopi força de mi mangnang. Des ibo me se hopi força porque da press. Yeah, das assim passa dolo ainda. Pero qué impresión es cómo las podemos sentir. Minha sa eta dava stress para saco se tá tão liberar. Ele amurica vai se nossa é bom, des mande. Tá bom passar para assim em case algo passa lá tipo, vamos aqui para começar a se viajar. No sempre te